Mwanchi murani Jumapili tariki sana isato chimutinyo igo 12 mwaka wigana amanga abiri gakwaniki gwa kurwase kaunti itu ya Kisii kaunti ya Nyamira wike kaunti ya Nairobi chinga kingo kwarigane ase kionga weekend chinsa sana bere chiabona mugasonkoro kwa Kevin Onkoba kabana ncho ikomole. Kionga weekend chinsa sana bere ni goto cha kurwase kaunti ya Nairobi mnenchira ya moyo kwa nekinga egati ya abantu bali bamenta muno borema ochibare korosia ebyombe byabo mnenchira ya moyo kwa nekinga serikali yabirege kubanyora ni gabange babiri bakwa nekinga babwatiranire nabo kwa nekinga ngo chibare korosia ebyombe bigam okwana chinga kecho ni gabange babiri bakokera egitambukiro akobole serikali gochia konyora abantu bali bamanyete amuno borema. Neri onkoro Cosmos Otuori Julius itkoria rero onigo torenge kwa kirori ase okolonchi organization okolkunga maendeleo ya walemavu organization ayunde founder nende CEO monya getinge tiangereri bagero watenga abaene abantu baminto baremavu abantu babalemavu asinga kichinyinge twabere togo chayo asinga kichinyinge abantu babere bagotorigereria na maisa bogeka lakini ndio tokotanya sambia mwana sato ikire kogera iro taringa no gwancha gwaito ose koba ngekitore nyasato ikire sto ikire tukare sore tukare to nkoba kiroli aso ko iboro kwa organization akorokunga maendeleo le mavu organization kiagere toka rukari malengo organization maendeleo le mavu organization nesenge njechi nyingi chero kiro malieta makong au ntabare bale nkagaria yabera bakong sana ko manyanga nki organization yakora. For example, kero koliye maega se bane ega ntobugate to tanga pillars ebi organization yakora igo egente kenena mono to kora advocacy na mono gotebanga abantu boto bali mabwate obwena bwabo kwento koligererigwa na kuba mono to bantu ko bali bagali abo watebe ali bagwetera na ndabona ki to konyara ko bakonya se ncherere abene ko ndabosio bono ntobugate representative mashinani kogera ese kera bone antero chugo kera kogera ntobugata abantu abanga boto barema na ese chinga kichinyinge babere bakonereriwa lakini bone senge joge getemeno erege ga mwanya getinge ntoretare okoramo gasia moneno na ende botambika mo ndangeri I'm very much ready to chegere to kwane obone kwa abantu bobolema tiangereri bagere gotebya bagusiba mitese mwabeta ase bali muri gusi mbaro munyo miro gusi mbaro munyo mire siko lakini yose bali bakwe munoyo kamora nche mozo ko yira bana bo balema buna bana bo bwate enga baragereirie so ki abana isiko bamanyakane egere bamanyakane obwene bwabo omanyakane nenchere kibonto ko bwenigwa na ki kogenda bosio kogera boboto obwene bokomenya igo gukura ngo bakorera ngore naki abagusi ba minto tigata ko bisabana basoki isiko bamanyakana babarwe bamanyamborure ki babwate egera bakonyaka kogenda bosio. Wajaelewa kwamba kuna condition pia ina happen tutakiwa mdogo kabisa na hawezi kuielewa haraka. As wewe mzazi ukienda tu hospitali ukiwa na mtoto anaweza kuelezea mtoto akona condition fulani akiwa mdogo ndio at least uanze kama ni mazoezi ama ni madawa akiwa mdogo. Most of the biggest percent or the high percent of women are not empowered. Both educationally, they are being denied the opportunity to get education. I remember back then when I lost my son. Mwanchi murachinga kiagani tukwane kigwa kurwa senseme yoni go egati chikanisa anamono kurwa ase chinsemo aimeye nse ya Kenya babiri bagosoke na ukwanira igoro ya alia baganete serikali nyaka bakwane kinga abere kikobasira nenchira yamo yego chiago kini abakorera bwabo okwana chinga kecho ni go chikanisa chiga chabe chigwa soke na otemna ni go babigete mirobulisene uche koendra kuwaterana amone serikali.
Madhehebu ambao wamesema sadaka watakuwa wanaangalia, kuna ile wanakubali, kuna ile wamekataa. Sisi kama ushirika wa PEFA bado hatuna mbinu ya kukagua ni gani inakubalika na ni gani inakataliwa. Kwa hivyo kuanzia sasa hivi tukiendelea, bado tutazipokea sadaka zote na tutaziweka katika kazi. Sisi kama PEFA haturudishi sadaka kwa sababu hatuwezi kujua hizi sadaka zimetoka wapi unless tuwe na mikakati ya kuziangalia. Tunashukuru wote, ila tunasema sadaka ikitolewa isitangazwe. Kanisa limeanzisha biashara ambayo imesajiliwa. Biashara hiyo ikitengeneza faida ilipe ushuru kama biashara zingine zote za watu wengine, pasipo kusema hii ni biashara ya kanisa. Kama ni shule zinatoa ushuru, PEFA ikisajilisha shule na shule imepata faida, walipe ushuru. Serikali ikaweze kuhakikisha kwamba IEBC imeundwa kwa haraka, ili kwamba wale ambao ni wapiga kura wasiweze kuwa wasikose haki yao ya kupiga kura kwa sababu hakuna taasisi ya kusimamia kura. Ndani kama Wakenya wanapinga kila kitu, na ni kwamba tu kuna mambo fulani tu ambao labda wanatofautiana, lakini si kwamba wanapinga, na ningeomba tu kwamba Wanchi mureto kwirana asense mwendeli tkolia lero nigo mukonyi bumurai bwensi ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki abirikanya kabaga kwene kinga eserikali nechikunya kabage kubwaterana amo na chinsemo a omninchiremo yoche ukinu uchumi okwana tkolia lero chinga Kenya kabosanga amo na begenwa kurwa asense melia ye county ya Kakamega nigo boigo mugavana we county yo muske Fernandez Baraza abirika gotamna nigo babegete mirobulisene yo kubwaterana amo na eserikali kwene kinga uchumi ya abirike ukina. Wanchi murachinga kiagandi twana kigwa kurwa sensemeyo nigo yo kabiro mokonyi bo murai bwensi ya Kenya muske Geoffrey Rigathi Gachagua aberiga kogendera komocha serikali kubatkana amona kili agotemna goikabone iga nigo chira chiria umuske Dr. William Samoei Ruto alirete abananchi chinga kiche campaign taranya kobo wikirania okwana chinga kejo nigo bo igo muske Gachagua aberiga okwanira igoro yo koburwa koburindi. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku, na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawasawa, hiyo ndio ukweli, si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuwache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa, si ndio? Maseneta wamenyamazishwa, kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha? So we want to encourage the Church of Christ to continue standing with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Right, mwanchumure na raina kuarganditia sanseme keunga weekend chinsa sana bere chabono muga sokolinda yamonanda mangi to sange chikuraga chinsa 10 chabono makaroba. Getemba Television ekeunga kiamamogusi.
Getembe Prime Distributors gubao kumanya bunabono iga mbabwate ebintu by'obwagachi aho bunabono chichuma cy'obwagachi chichi company chonse chibirengo byonse chibi PC type chonse chisimiti mbabwate bunabono Rhino na Bambure mbabwate chain link type chonse boigo mbabwate ebintu byechi bathroom kose bathroom accessories bunabono soap dish shower toilets ne toilet tap mbabwate tile ao chichikara ao nebirengo ao mbabwate marble color ao mbabwate tire kose lightings type chonse mbabwate lock birengo ne type ao mbabwate merangwa yechi size ne type ao mbabwate sink chonse pe boigo mbabwate amabati board ao buna MDF na gypsum boards mbabwate